Mtazamaji, kwa hii miaka ambayo umekaa katika hii dunia, maisha yamekufundisha nini? Kwa sababu tunajua watu wengi wamepitia maisha magumu sana. Lakini pia kupitia hayo maisha, kuna vitu ambavyo umeweza kujifundisha kupitia yale ambayo ulioweza kuyapitia. Kwa hivyo nilikuwa naomba nikuulize, kwa hii miaka ambayo umekaa katika hii dunia, ni nini ambacho umejifundisha kupitia hayo maisha?